coronavirus sartu tia pu mi Dr. Si Jangli amasabi ka channel rakle mi nanti lakchunga lomna tampi kangai e ka channel subscribe atori lo mi ni atang le subscribe le bell te kha nan rakami pyak we naklai e kan no du masana Dr. Si Jangli hemi jaida si tia saimbule chung mithiam sangpol nahal na sia chon coronavirus sartu tia anin le laida Wuhan social media hoinhani kanchon mother of evil tia ante kumchan sao pichung papala kong arakdat thletleng mangrong akhan betumen titiang zong in antipha papala ka mi coronavirus chu minung takpum chunga ama ko thote in akai khomi asalo tia ro ase nabelti in anjinom thlennon asibe tu akhan chon minunga sise saramdang hasina akai khomi ase kumthong ni lei thuma adong lai ronga khan Dr. Si ni coronavirus si minung takpuma akai khokau timi arak mu mi kong achim tega chon saimbulei chung thiam sangpol kharwa arak harter tukna vulei chung mi thiam sangpol ni sarjot nak anrak boi pi leu chana khan vulei chung channel min thangai mi pakhat nature channel virus kong arak tel mi cho khula phakin zapi ni ichai bigmi pakhata aragachwa machu paper tel mi achon papala ka au mi coronavirus thar S14 ni hin minunga au mi H2 receptor latin anifon e tantia chon minung cell chunga alut khau kau tia achim hi virus hi minung takpuma akai khau atidu na ga se ma hi achim mi ni hin mi khorwa arak hartar ngai na Dr. Si Jangli he Tulukram Henan Province Jijia Khongtia Meitha Nikulenruk Thongkazakwa Somruk Lakum Lia Khan Arakchwak Wuhan Institute of Virology Arak Chonge Thongkazakwa Somkwa Kuma Master Degree in Arakdi Ma Adi Nuwa Friends Ram Montpellier 2 University Shanghai in PhD Arakalim ama he coronavirus konga hinchon hoinak mithiam thlei kha arakse minung tampini theinghal alongai mi nature journal min thang e cha arak tel hana hin chimmi bia arak ngaibal papalak ni angai mi H2 receptor he ajinom thlennon usiulo jikor alolo mi papalak danga kaitar kho asikau tia arakti chuti arak chimlewa chon achimmi he zaingai ngaya anrak ro pia kho halem lo kumthong ni hlei thum nu achatel mi ronga minung tampi ni thinthi lo in anzau thep thupi achimmi jong chu anthe thiam kho chang coronavirus hi papalaki a umning ajinom thlennom piak nuwa minung e kaitar kho asi ati te ka chon ma hi athil to mi ronga ami kipni ansoi sel chang asinatin tulukrama khan chon hi atu bantuk research to timi he achauza ni anon kon ha sia kan chon du mi pau research a to khodi kha ase kumthong ni thleinga leo research anto mi ni thil mu chua mi thar pakhat angai tarna chu synthetic virus ti mi minung sarchop mi phun chu virus pakhat chu Dr. Si te phuni chon answer chokho chu answer cho thar mi kong chu Nature Medicine Journal a andak phozar chu an phozar mi anlang tar ninga chon laboratory a zu in hexaknak anto e zu chu fak nga in achuap arhor haldi ti chu anlang tar ninga se machupina synthetic virus ni chon cross species transmission angai khawri ti ase minung se sa zule zong sarama khan hi zot nak rongrul answer chop mi chu akai khaw ti ase chucha Dr. Si te phuchu ma hi thil anhu chwa mi ronga fak tak takin soisel anrak tongbal American le French ram virus kong achong mi thiam sangpol nani khan fak khunin an soisel na e anrak mu chetna hiti mi soisel anton di nu tompala coronavirus rungrul minung sina ahun phak teka chon Dr. Si te an laboratory in arak chok mi le tlot la mi ase tia mo pu nak azul ma to khring khan
America le atan dual pi pol hani khan chon tulukram e laboratory pol na chu dot thlet nak tua andu ngai na te hin tulukram belte tu ni khan chon nek sak nak tu ding ti cho adu lo tulukrama coronavirus nek sak nak le dot thlet nak mun lipi bik cho Wuhan khwa e hi virus ahung chu anak mun zong ma hi Wuhan khwa hin ase chutika chon Dr. C te chu minung tampi lungrin nak akai big mi anma ansalai tia pu big mi phu chu anse chucha chun hi coronavirus hi minung sar chommi virus phun pakhat ase tia bia alen mi zong he kharo harla makti tukok arak selem lo alen ve ok rimte zong kha arak seve ko